Yuk semua. Iya bergoyang kembali saya. Tembak bocah bau basah. Yoga beserta rekan-rekan dari Desa Pedung selamat bergabung. Iya, buat masa-masa PSW, sisa waktu Anda tinggal 20 menit lagi.
lagi saya. Habiskan. Sisa waktu Anda tinggal berapa menit lagi?
कृष्ण कितने साल तक जीवित रहे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण लगभग 56 वर्ष के थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आज 5249वीं जयंती है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरती पर 125 वर्ष रहे थे। उनकी इस आयु 5117 वर्ष को जोड़ दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण इस साल धरती पर अपने जीवन काल का 5249वां वर्ष पूर्ण कर लेंगे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान कृष्ण लगभग 56 वर्ष के थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान कृष्ण की कुंडली में वृषभ लग्न है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार है। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। श्री कृष्ण भगवान कितने साल तक जीवित रहे? तो भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक धरती पर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
selamat bergabung buat Radi dari Tanjung Agas. Sok. Dan kawan-kawan dari Lebuk Jakarta.
Lemak, 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 lemak. Yo, pojok bawah basah-basah.
Kini tersedia Bye Bye Fever dengan ukuran yang pas untuk dewasa. Kini tersedia Bye Bye Fever dengan ukuran yang pas untuk dewasa. Kini tersedia Bye Bye Fever dengan ukuran yang pas untuk dewasa. Riak wasyuyu yang ringan menenteramkan. Emosi kembali. Habiskan. Jangan ada yang tersisa. Beli-beli stereo 11, promonya bejibun. Iya, ekstra voucher 5 tuh. Asik.
halus. Tinggalkan yang modus bosku. Lanjut DJ. Come on. Lagu bina istana, gubuk yang kau ingin.
di Shopee Live, diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Diskon Shopee Live bermurah di Shopee. Yuk belanja di Shopee Live, diskon murah. Ini membuatku sakit, batinku hanya bisa menjerit, menahan sakit. Aku sudah sangat terjepit, hubungan ini sungguh sangat rumit. Batinku hanya bisa menjerit, menahan sakit. Yuk digoyang kembali sayang. Tembak pojok boba sang. Jangan ditahan sayang. Goyang habis. Bertahun-tahun sudah aku menahan luka, tapi aku tak bisa untuk berbuat apa-apa. Cinta tak cinta, sayang tak cukup sayang, sakit yang kau berikan teramat berat.
bertahan sakit, pergi aku sulit. Hubungan ini membuatku sakit. Batin Tuhan hanya bisa menjerit, menjerit menahan sakit. Aku sudah terjepit, hubungan ini sungguh sangat rumit. Batin Tuhan hanya bisa menjerit, menjerit menahan sakit.
Sumawi kasem Pejiraja sumsel untuk nasua. Digoyang lagi Kinti.
Hancur-hancur cintaku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Asal kau harus tahu, seumur hidupku I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I pop it like a rum, pa pa pum pa pum pum. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I beat it down down, I beat it down. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I pop it like a rum, pa pa pum pa pum pum. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I beat it down down, I beat it down. I'ma beat it like a drum,
Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear it there. Living life as if we had a choice.
Ati Balenedo. Iya digoyang kembali bersama Simple Project. Kukira hatimu tempat untukku berteduh. Aku kira cintamu tempat hatiku berdamai. Iyo masuk. Kembali bersama Devi Kiti Korea, guncang hati sayang. Wah. Nikah di bawah. Habiskan sayang. Waktu Anda tinggal tersisa sedikit lagi.
Jarbi, goyang habis. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bila ku terima sisa cerita lupakanlah semua kenangan masa lalu. Jangan sesali apa yang pernah terjadi. Anggap saja semua hadiah cinta. Ibu-ibu di sini boleh dong sawer saya. Tempo Scan Group. Not a magazine name. Some might think we only produce pharmaceutical products. In fact, we also produce consumer products, nutrition products, and cosmetics. Our brand equities have become market leaders. TempoScan also has dozens of production facilities spread across various regions of Indonesia. Almost all of our products are produced domestically. Our distribution network can reach all regions of the Indonesian archipelago, and Malaysia, Thailand, Philippines, even Africa, presenting quality